Nama nungi yentunguka ya nyabushozi Yebare mnonga aboko basa kwikaha na no bazibahango mnonga kandi mbashabango muri 17 bazivuga busyo muri 17 bazivuga busyo ni bashabango yawe operating station izana kashazi ngalo ya zrata atadro kuza msano operating station yawe utera huruka wakeshwanga na bashemerwa mnonga na kundo pango mnonga terera hango munga roya yabantu surgena yebare mnonga nimba shaba mureke kutamura umuntu akibayatandika mukabuyaho umurundo gumwe mbenya nazagamba ibintu bibiri inga bishatu ibindi reja kubiyegambira bo kuba biruhoro yabikoze tutamtero parliament yenda ko Hamza nyabushozi ne depending akurisa no kwiga ikintu cyo kubanza tukaza kamanyo bwenye twashange ensegi ejo tugeme mbazi okeza kugema izo kwikwate ikikumanyisa ngomba zikwejo kutabere ntwenda kanga kwa mutero parliament bamutaka kigoko guteka tekera budget bamutaka kigoko ibyo kwerinda ayinira kariyo kubanza n'umuntu wo kubanza parliament omwishaza lyona omurba member wa parliament magana 5 nabandi ubwo nikajwinye bamutaka kigoko ibyo kwerinda amahegona nabashitana ngo kwashitana n'imiti mukono hatunamba kabiri umukufana we umutaruro gutakatungire namba yo kubanza tumereka kamondekero kanga kashakarenju na wakiza kwija kataho karangi kanani mbeshingereza mukisana no manyango umuhara mwejwa tuyonza kwigura butare akageta nikaba agasanga nebaga abo mbazi murungi gwejo ho nicyo tumukimuterero mu ngaro kakiramire ucyansiza twargoku abantu bansara basima abantu basime cya kabiri bagenzi bayitwa bihinyira barisa barwatana na Sonoro Park babene bakukwata bakwiyo miliyoni 5 bakutasanga bakusharra amezi mukaga ningo mwaka kwiyagira parliament obari amanyana roya mwine na roya mwine no mukisa mwire roya mwino muntu shomere mwino muntu kizoro mukisa president akamwisi akamanya byakuteka tegeranya bushozi yashome baragiro byabo amagingwa agenti ibasa kuzompaka nkensho bete komere konga tabakwatanze zo muntu bakakora zo mucyome bakakusharira miliyoni 10 bakakoma mese mukaga icyaka kiho tumukiterero mu ngaro mukamureba kiruhura aine bamemba ba parliament makumu mukaga na speaker wishengero yawa leta naza kuronda amashomero ga kiruhura butashomese science no kutamama n'umutindo gubwegese ngo amashomero ga government gareke gukora kubi yagira ngo mwana ishomero rya government urakora tashikire yakora yu umushomeso gwatahe barondo dijo ubuhona mazima kajwenye tari nyabushozi umwenda ngo ataya irumaga gaitu ataya yakageta nakijigije nikwererekayo yakwata amashomera ga sciences amashomeri 15 kunko bantakwebwa banagagaranso banagatungura yagatamwe bitabona computers n'abagenzi bona kajwenge bantu tumungera yo tamwemwe
amakuru go kumitaka ijonke yaha abahingi bo mwana banyabushozi nabatwara rwashamire president Museveni ayombekere cyo macyo mwani icyo kubanza mu Uganda no mu East Africa twabashabe bintu bisha nabashaba ngo batwereze parking center ahi bakurundanda kandi bakagura umwana gwa nyabushozi ukagura sente zahigura bakijije bashaba ngo batwereze Mother Garden ahi bakubyara omwani omurungi bakagumana batwihira wembi bontu bagitugabira naraba kwasa kugura nacyo bakikire icyakashatu ishomero nke eryecyo ryo mwana unga batubuza turukwenda kuritaka mwine kutereza itaka kandi rishyikira muyizi kandi ecyo bari benda hikikumi ntunga moto zakiriyo hikikumi bushenyi tuzakiriyo kuze kubaziriyo nzibaziriye za cyansheja nazuguzo mwino gwenjo so hati nyenda kubagambira munyabushozi batwire icyoma cy'umwani kandi tuza kukita bunonko ahabo kuba government ya local government mwine hikikumi aharo bunonko tuza kutaho icyoma cy'umwani abana banyu baza kutungaho aho kushomera abihingi bo mwana baza kutungaho ibakugwiha abarukwenda kugura na rwarwara na rwatungura babona ahibagura gurza aha abuserwe nguto bombekire numurebe ishomere ya yombekirwe rya Institute ya Technology hati aharu kurebana naho hikama kumukaga baterewe cyoma cy'ibitoki so mucyakire mu kitero mu ngaro mu kisime bagambira amakuru gake icyoma cy'ibitoki kikacitura bushenyi bayenda kucyangusya baburita kabushenyi so hikama kumukaga mu ranch ya government baza hati abarukora abaho mureba atereho n'ecyapa bazafutandika kuombeka omukwa munano weno uriyo muhingi w'urutoke agenda hingi urutoke ahabo kuba naza kutunga musenteze rukumara baza kumana bagure bitoke omukiro barukugura kitoke cyona bagure kitoke nabakipima okukiru kuremera nibaza kwereza abana banyu emirumo baza kwereza abakazi emirumo baza kwereza abashayija emirumo baza kutereza katare so umuhingi wa nyabushozi naza kureba ngo yatungamo ekero kumugasa agona makuru go kuma itaka nagamba mbasime abo kumita karyani imwe nkabarisa imyaka yanje nayimazero parliament ahataro kubaryarya irakaryanya bushozo ruhurirwe irakaryanya bushozo rugandurwa parliament floor ya parliament ryahindura n'ibitekerezo bya government ahindi gambera hati take baho karantine rero kwija kubaho ngune yejwa ebiro amina aha bwinshi ahabo kubundi cya kituzaho karantine aba government bakaba benda ngo bakabatagura mbazuguru kumara so habe agumena habaho crisis bashabe sente ejo yabar babahe sente nababuza ubu mutagura mbazuguru kumara mukagema amatungo gona ejo karagaho kibaki no kubura sente na no planning as a president ya deputy je yagireba karizo bariyo rwakana nasharza natongana ubumbajwe cyerimo abantu bakatonga izo bariyo rukubanza kwazo mu cabinet president yababuza parliament kane babuza ko hakaburaki esente bazereta umbazuguru kumara gwagurwa umihanga ryona kandi bagaraka bajyango bagema amasyo ganyu mutashashire bwe nati budget yitkozere hati na imbere mbaje cyeremo sterimo zindi sente ezo umbazugo kugema engoha kandi icyo cyo ni cyafayo abuko wota kigura bitarex akenyanya manyaki ona garanga iwe obota kanyisa obota otakigura kenyanya indeta istachuma zitachifamisho kandi shibono mama korge cyo wishemwe manye entezeitu amasyo entezeitu kizugura hanze nahabo kuba Uganda tekuzanyama aheru ya Uganda
abenshi etaguza nyamaheri ya Uganda noja ngo abaheri tubarugiriya pan nabagiri kunkente zitu nituzigema embazi kandi guma umurubu no munya so zazitakine ndwara yejwa ecyo kubanza zitakine ndwara yengoha ecya kabiri entenergaha nabagitwara buraya buharapu na bungereza umurisa naba yabo umugeiga umurisa kwari kuba umugeiga orukuri sente ze nabo umugeiga orukuhinga nabo umugeiga oweduka nabo umugeiga oyinisomero ya private nabo umugeiga orukuvuga boda nabo nabo umugeiga ahubwo kubabona batasya ejo niyo ntasi ya Nyabushozi okweye kwitse ecyo nicyo n'u Rwanda ejo niyo nama yanje nungiye ntunguka ya Nyabushozi edi kubashaba ngo munyetegereze emyaka inayimba mariro mu parliament ejo erigireho ntugwiro mutindo gwe byo wegeso muri Nyabushozi abana betu tubakishomera heru ya Nyabushozi isomero no yakobiri ya secondary Nyakashashara ateri n'abantu mu first grade cyabe kitakabaho nabashike ya science baretere nyoreko ya science na technology abana banyabushozi hati nabahakana nababudo nahandi esente zetu nuzurgo mushaho ya buryo za omuyavura imyaka nayo mazero parliament mpagire president Yoweri Kaguta Museveni timutereze nsubo nkikiro bukikobwe omweni mbucaringa ya leta biragiro byo tunabahakanisa tunamuryarya mumpereza karuru ngo mbize mbajo ikere angaba mpero mugisha abarangani hangariya. Honorable Kajwenje Chinomugisha Wilson, Member of Parliament, Nyabushozi County.